Shalom mahubataha ganupan. Sadarion, kita beribadah untuk memperingati Jumat Agung. Sonai homa hubanina siam nai rumah. Shalom mahubanina siam. Na beribadah melalui live streaming. Tugas-tugas humben nami na pertama, ibadah hari ini memakai tata ibadah khusus Jumat Agung. Napa duahon, selesai ibadah akan dilaksanakan perjamuan kudus. Napa toluhon, ase ulang terganggu ibadah ta, ipangindohan nami ibagas toruh ni uhur, ase alat komunikasi inon aktifkan. Paima ipukah kita ibadah ta, ase ibadah merdalan ibagas natorsa saat teduh malobe hita, saat teduh imulai. Amen. Jongjong ma kuria. Nasiam hasoman saha porsayaon, martupu dohita sonari, marhasadaon marhitei kebaktian pardingatan parmatei ni Tuhan Yesus. Tongondo, ganup naborita itaron, janah ganup hasusahanta iporsan Tuhanta. Halani panlausion tado iya hona paptom, binahen ni hajahaton tado iya ugahan. Namin, hitado namaningon hona uhum humbani titahin, tapi haganup uhumin, doma apei bani abarani Tuhan Yesus. Anak ni naibata, paridap ni uhur na sotarimbangin. Halaniai, sombah apa puji hita ma iya, marhitei sora nalurlur. Mandoding mahita haleluya nomor 50 siah ayat 1 tambah 5. Ibagas koran ni na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduy na pasing, si topa langit pakon tanoon. Amen. Ipatoruh do dirini, nagabi pambalosi do iya rosimate,
palamate tarsilang. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, hamba panami janah naibata nami, bagal niin idop ni uhurmu bani haganu panjolma. Doma iberehon ham anakmu Yesus Kristus, manaron hahirion, haparangiton pakon haduyukon, palamate tarsilang, ase maluah hanami humbani kuasa ni sibolis, dosa pakon hamatean. Ukap hama uhur nami, laho makargahon, janah makaguluhkon pakop-kopon ni anakmu in. Ase maruli hanami, bani hasasapan ni dosa, pakon bani hagaluhan nasadokah ni dokah ni. Holong maham, jalo hamma pamujion, pakon persombahon nami on. Amen. Mandoring mahita haleluya nomor 62 ayat sada tambah onom. Riapma hita jongjong, sapotkon hita ma dosa tahu bani naibata, janah pangindo hita hasapan ni dosa, ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus, martonggo mahita. Ham Yesus Kristus Tuhan napasing, janah nado papasing kon hanami, namangaku do hanami, gati dolang ihargawan hanami, hapasingon nadop ilayakon hamban nami. Marhite goluh na ibagas habutakon. Ham Tuhan naibata, say marpangulaki ma uhurmu, holong mahamban nami, sasap hamma dosa nami.
Tuhan Yesus, Tuhan janah nebata nami. Yondoskan hamdo dirimu huhamatean. Kabegalangan namanggoluh, laho paluahkon hanami. Urasi hamma uhur, pikiran apa guluh nami. Ase marmalas niuhur hanami, paimahon parrohmu. Sasap ham dosa nami, ase ulang mabiar hanami mangidah hamatean. Bere hamaban nami, pangarapan namanggoluh, ase marhasiholan hanami, bani haguluhan na totap, rosi sadokah ni dokahni. Idop mahamban nami, palpas hamma hanami, parsimada bani perbagianan, nahun surga hasonangan in. Ase riap hanami manggoluh, pakon haganup suruh-suruhanmu. Tangar anjaha saya hita mahata ni nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosata. Dom mahu pasisi salahmu songon hombun, anjaha songon hombun naman orab dosamu. Mulak maho hubaku, ayaw do namanobus ho. Ibagas holong ni nebata, dom ma isasap haganub dosata. Halaniay, pataridahkon hitam ma tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amen. Mandoding Mahita, haleluya nomor 210 sada, ayat sada pakon 2. Riap ma hita jongjong, saksihon hita ma hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni hagenup halak na porsaya, banisap tanohon.
Au porsaya bani nebata bapa, pargogo naso tarimbang, nama nopalangi pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata nasadain, Indo Tuhanta, nati dibukon nasi Maria, sanggah nape haliaban, marhite toni napasi, na menaron na parangit, bani orang si Pontius Latus, ibar silangkon, mate yang jahat itanom, turun hunagoritoru, mula manggulu humbani na mate, bani ari potuluhon, naik ke surga, anja hundul isiamuni na bata bapa, pargogo naso tarimbangin, unjai ma ia ulak pagira, laho mamumi hal manggulu, pakon nadok mate. Au porsaya bani tondi na pasing, bani kuria parsadana nama pasing in, parsaoran ni sagala nama pasing in, bani hasasapa ni dosa, bani perpuhon ni akula, pakon bani haguluhan nasa dokah ni. Amin. Pai mamandoding hita, tangar hita ma persembahan pujian, humbani Maranatha. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Biar zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup
yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Biar zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Biar zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Paimai jalo hita hatani Tuhan, mandoding mahita haleluya nomor 380 siah ayat sada daskubani 2. Kita berdoa. Tuhan nai bata Bapa nami, panorangon Tuhan, riap hanami kuriamu. Kami rindu akan persekutuan kami. Halan hidup nihur pakon holong niati nadop ijalo hanami haluahon in. Bani kebaktian Jumat Agung Sadarion. Indo na paborhat hon lakah nami bay, pajupah, marsombah manowot, igerejaon, marsangap maham. Doding pujian pangakuan nami pakon tonggo nami. Patalup hamin nagabe parsombahan nami hubamu,
kuriamu namar kebaktian i gereja on sonaya genei rumah. Bapai surga, jalon nami ma hatamu nama pasingin. Bobayham hanami haganupan ibagas gogoh ni tonduimu, tondui na pasing. Asitaruli hanami bani hapentaron habotohon, hata haguluhanin. Nagabi onjolan ni goluh nami. Jana bobayham ros yagi juak-juakmu na mangondoson hatamu pakon ambilan. Terima kasih ma Bapa. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, martonggo hanami. Amen. Shalom. Sadarion hita ganupan bani kebaktian Jumat Agung bata, jalo onta hatani Tuhanta. Humbani Yesaya 52 ayat 10 dan subani ayat 15. Ubasaon lo bebas asi malungun. Panaronan ni juak-juak ni Jehovah makop-kop jolma pardosa, apa hasangaponi ipudini ai. Yesaya 52. Tonggorma mardohardo juak-juakku pagi jangon do ia anjaha patimbulon maningon gijang tumang do iya buedo nalongang mangidahsi ay bajando rupani legan humbani jol mana somal anjaha rumangni seng songon anak ni jol mana legan. So naido bahenoni longang buei bangsa parbegu anjaha raja-raja manutup pamangani ilobeni aina soongga ope ibaritahon bani sidia idahon ni sidia ma anjaha na soongga ibogi sidia arusan ni sidia ma. Saya akan bacakan Alkitab, demikian firman Tuhan, Yesaya 52, ayat 13 hingga dengan ayat 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. Kenapa disebutkan Jumat Agung hari ini? Karena memang cerita tentang Tuhan Yesus adalah sebuah keagungan, sebuah kebesaran, sebuah kemuliaan. Hadoharon, isobunokan bahasa Simalungun, hadoharon ibagas anak niin, Jumat Agung, menyatakan karya Allah, horjani nebata, bani dunia on bani jolmain bagi manusia, yaitu untuk menebus menyelamatkan jolmain domu bani sura-sura ni nebata, dan itu hanya oleh Allah saja yang sanggup menyatakannya dengan mengorbankan anaknya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus si paluain. Ada disebut Jumat Agung. Keagungan Allah hari ini menjadi sebuah pernyataan iman bagi orang percaya. Bani Haganup Jolmain. Keagungan Allah adalah kebesaran Allah dan menjadi sukacita sorgawi bagi orang beriman. Manjalohon haluahon dengan pengorbanan Yesus.
Anggo isobut bani Yesaya, firman Tuhan dari kitab Yesaya tadi menyatakan kepada kita, hamba Allah, hamba yang buruk rupa, bajan rupani langsongon jolma. Kitab Yesaya berisikan sebuah nubuat yang menyatakan memang tipe manusia, karakter dari manusia, karakter dari kita selalu melihat tampilan. Dan hari ini tampilan kita nuansa hitam. Kita suka dengan itu. Kita mau mengekspresikan sebuah sikap, sebuah perasaan, sebuah pernyataan, tapi biarlah ekspresi hari ini adalah ekspresi iman. Amin. Ekspresi iman menyatakan sujud syukur dan terima kasih kepada Tuhan di dalam hari perkabungan, hari Jumat Agung Sadarion. Kita mengaku riap manjalo haluahon, keselamatan yang dianugerahkan dengan cuma-cuma dengan pengorbanan Yesus. Kitab Yesaya menyebutkan buruk rupa, bajando rupani, anak manusia hamba Allah, seng songon anak ni jol mana legan, legan humbani jol mana somal, ayat 10 patai, legan humbani jol mana somal anjar rumang ni seng songon anak ni jol mana legan. Manusia tetapi buruk rupa. Kita risih dengan orang yang buruk rupa. Kalau andaikan berkunjung, bertamu, datang ke rumah kita dengan alasan apapun, kita risih dengan itu. Kita halau, kita tutup gerbang rumah kita, kita tolak, kita usir, kita enyahkan. Dan kalau boleh kita tidak melihat, dan kita merasa jijik dengan itu kalau ada orang yang buruk rupa. Itu satu fakta. Maunya kita, maunya orang tua, menantunya, helanya tidak buruk rupa. Maunya jemaat, pelayan jemaat juga tidak buruk rupa. Lang bajian rupani, ganteng, jenges. Jadi sebuah standar yang manusia buat, yang dunia inginkan, yang selera dunia. Tetapi nubuat Nabi Yesaya menyatakan bertolak belakang dengan itu. Hamba Allah yang mau mengabdi pada Allah dan yang harus menyatakan kehendak Allah dan yang harus menyatakan keselamatan, buruk rupa. Ini yang pertama. Buruk rupa yang mendatangkan sukacita. Buruk rupa yang dibuat oleh Allah berhasil. Sebagaimana di ayat 13, berhasil mardohar do juak-juakku, pagi jangon do iya anjahapa timbulon, maningon gijang tumang do iya. Buruk rupa bagi dunia, tapi berhasil bagi Allah. Ipa gijang ditinggikan, dimuliakan. Jadi jangan pernah kecewa dengan rupa yang biasa-biasa saja. Jangan pernah kecewa, putus asa, marah terhadap penampilan yang tidak terlalu wow. Dan memang itu tidak perlu. Selera dunia boleh-boleh saja macam-macam. Tapi selera orang beriman adalah selera yang membalosi, yang menaati, yang menuruti, yang hidup, yang dinyatakan menurut kehendak Tuhan. Amin. Buruk rupa tetapi ternyata, tegas sekali dikatakan di ayat 13 tadi, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Berhasil, sadarion. Hari ini Tuhan Yesus ditinggikan, karya terbesar Allah dinyatakan bagi semua orang beriman, bagi dunia ini. Walaupun ada orang yang tidak mau menyambut, masih ada saja orang yang tidak mau menerima, masih banyak orang yang menolak, masih banyak orang yang risih, masih banyak orang yang alergi, masih banyak orang yang tidak mau akan cerita itu, cerita kebohongan. Sebagaimana dikatakan di ayat 15, cerita yang tidak masuk akal, cerita yang terlalu dibuat-buat. Tapi cerita itu adalah cerita iman, buruk rupa yang dilukiskan hamba Allah. Karya terbesar Allah. Mari kita nyanyikan bersama, silakan.
Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kutemukan dalam-Mu, Yesusku. Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang buruk rupa tadi hari ini kita dibawa oleh firman Tuhan untuk melihat, memandang disalib. Buruk rupa yang diburukkan oleh dunia. Buruk rupa yang menurut dunia memang buruk rupanya. Kalau tadi pertama adalah buruk rupa yang menurut Allah, yang ditetapkan oleh Allah, nai patotap nai bata mardohar, dimuliakan, ditinggikan. Hari ini kita dibawa di dalam iman, memandang secara rohani dan mengaminkan secara rohani, disalib di kayu salib, yang dihina, yang direndahkan, yang ditolak, yang disiksa, yang dibunuh, dan yang disalibkan dan yang dikuburkan. Hari ini kita melihat itu, peristiwa peninggian yang dari Allah sendiri. Legan kumbani jolmana somal anjaru mangni seng songonana ni jolmana legan bajan derupani, yang diburukkan oleh orang yang buruk hati. Kan begitu. Menjadi buruk bagi orang yang buruk hati, menjadi buruk bagi orang yang keras hati, menjadi buruk bagi orang yang hatinya degil, menjadi buruk bagi orang yang menolak kehendak Allah, menjadi buruk bagi orang yang menolak kasih Allah. Tapi berbeda dengan kita yang mengagumi, yang mengimani dan mempercayai. Bukan buruk rupa. Yesus yang kita kagumi, yang berkorban tadi. Hari ini kita dibawa memandang peristiwa salib yang ditinggikan di Bukit Golgota tanpa sadar. Peristiwa itu, kejadian itu, nama saai justru pagi jangho Tuhan tain disalibkan. Walaupun salib itu adalah simbol makna dari ketidaklayakan yang diperlakukan kepada Tuhan Yesus yang datang dari sorga. Tidak layak diperlakukan seperti itu. Ya, sama seperti hidup kita juga, sering sekali kita sering sekali hotop dohita menjalo perlakuan yang tidak layak di dalam kehidupan kita. Direndahkan, dilecehkan, dihinakan, disakiti, dan diburuk-burukkan dari orang yang buruk hati, dari orang yang buruk jiwa, dari orang yang menolak keindahan karya Allah, keinginan Allah. Disalibkan. Seorang penafsir menyebutkan simbol dari paku di tangan Tuhan Yesus. Di tangan Tuhan Yesus, darah yang tercucur tadi melambangkan dari tangan kita, tangan manusia yang sering sekali mengerjakan hal-hal yang buruk, diambil alih oleh Tuhan Yesus. Yang kita kerjakan, yang kita perbuat dengan tangan kita, yang menyakiti orang, yang sering mencuri, menjamah hal-hal yang najis, makor jauh nama sambor tangat ton.
Dengan peristiwa paku itu sendiri diambil alih oleh Tuhan Yesus, tanganmu kuampuni. Amin. Tanganmu kuampuni. Lalu yang di kaki juga seperti itu. Ketika perjalanan langkah kehidupan kita, hotop tumang malakah ubanilang sitong, ubanilang pitor, ubanilang talup, melangkahkan kehidupan di jalan yang tidak benar, kaki Yesus dipakukan. Langkah kehidupan kita yang sering sekali sesat dan menyesatkan orang, mabuan hasoman kaho, membawa orang lain tersesat di dalam kehidupan. Langkah kehidupan kita yang sering sekali berbelok, menyimpang, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Langkah kehidupanmu saya luruskan, saya ampuni. Hari ini kita dibawa melihat akan hal itu, merenungkan akan hal itu, mengingat akan hal itu, dan mengaminkan akan hal itu. Karya Allah di dalam Yesus. Lalu mahkota duri juga demikian. Pikiran kita sering sekali didominasi, diatur, dikendalikan hanya kehendak diri kita. Pikirata, hotop tumang ai nama ngatur, yang menata kehidupan kita, walaupun ternyata penuh dengan keterbatasan, pikiran yang serba terbatas, pikiran yang sangat-sangat mudah sekali terhasut, pikiran yang sangat-sangat mudah sekali dilanda kekecewaan dan keputusasaan, karena pikiran kita terbatas adanya. Langmar gogoh pikirata. Sering sekali kita memikirkan kehidupan yang serba mencemaskan memang. Tapi pikiran kita sangat khawatir, seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak hidup. Pikiran kita, apa yang kita pikirkan, diampuni oleh Tuhan Yesus, diangkat oleh Tuhan Yesus. Ketidakbenaran, ketidakjelasan, dan ketidakbaikan diambil oleh yang buruk rupa tadi. Diambil oleh yang buruk rupa, yaitu Yesus. Buruk rupa langsung onjolma, hape jolma. Begitu tragis cerita itu, sangat tragis. Istilah sekarang, istilah mak-mak, sangat drakor. Karena itu kan, drama Koreanya sangat nyata sekali. Ayat 14 tadi. Buedo nalonga mangidasi ay bajan do rupani. Legan humbani jol mana somal anjaru mangni seng songonan ni jol mana legan. Legan tumang. Jadi ada sebuah tragedi di sana. Tragedi. Dan itu menunjukkan tragedi kemanusiaan kita sebenarnya. Tragedi hidup kita yang sering sekali salah bertindak karena tindakan kita diatur, dikelola oleh pikiran kita. Tragedi di kehidupan. Nah masa bani guluh tahun, betapa menyakitkan, betapa memilukan, betapa kita tidak sebagai manusia lagi. Langsung jolma. Apa jolma? Yang punya akhlak, yang punya pikiran, yang punya naluri, yang punya jiwa. Langsung jolma. Sebenarnya itu yang hendak dinyatakan. Tanpa Yesus, manusia itu tidak seperti manusia. Tanpa Yesus. Jadi sebuah tragedi. Tragedi salib, peristiwa salib hendak menyatakan kegagalan manusia. Kegagalan manusia di dalam kehidupannya dibelenggu oleh dosa, penderitaan, dan tragedi kehidupan. Langsung jolma. Lagi sobut Yesayon songonah, tapi langsung jolma, tidak seperti manusia. Nah di dalam Yesus itu diangkat, ditolak, supaya kehidupan kita seperti yang Tuhan kita sambung, inginkan, kehendaki, seperti yang Tuhan inginkan. Jadi banyaknya tragedi di kehidupan ini, banyaknya tragedi hati, tragedi perasaan, ayo dosi boratan, tragedi uhur. Dosi boratan. Kalau putus hubungan kerja di PHK itu bukan tragedi, jangan cengeng, jangan lebay. Tapi tragedi hati itu sangat sulit mengobati. Dan karena banyak orang tidak mau membuka dengan jujur. Tidak mau orang dengan jujur membuka hatinya. Lalu memohon pertolongan Tuhan. Tragedi. Sehingga apa?
Kemanusiaannya adalah kepura-puraan, pintar membungkus karakter hidupnya dengan kepura-puraan. Dia bilang songo jolma, kan begitu. Terlihat bahagia tapi ada luka di dalam hatinya. Ada luka. Luka itu diambil alih oleh Yesus. Hari ini kita memandang Yesus. Jangan lagi mau melukai diri sendiri dengan sesuatu yang sebenarnya bisa kita lawan di dalam penyerahan diri kita kepada Yesus. Jangan mau melukai hati diri sendiri dalam melukai orang lain. Jangan mau. Tapi kalau orang lain melukai, berkati dia. Amin. Jangan mau melukai diri sendiri. Hidup terlalu berat. Nah, Bapak Ibu, kita ganupan kuriani Tuhanta. Mari memandang Yesus. Ibagas Yesus do pargulu hota HP. Di dalam Yesus kehidupan kita. Di dalam Yesus kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita ditinggikan, dimuliakan, ipagijang. Ipagijang walaupun dunia merendahkan. Sebagaimana Yesus direndahkan oleh dunia. Dan diburukan. Diburukan berarti ditolak. Di dalam Allah Yesus menang. Dan dikatakan di ayat 15, sonaido bahanoni longang bue bangsa parbigu anja raja-raja manutu pamangani ilubeni aina soongga ope ibaritahon bani sidia idahon sidia ma anjahana soongga iboge sidia arusan sidia ma. Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Biarkan kehidupan kita dibentuk, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Dan kita sendiri tentunya akan tercengang melihat keadaan kehidupan kita. Longang do hita manonggor goluta sasitong nih. Amin. Longang, maningodong doha longangan bata. Begitu ajaibnya Tuhan di dalam kasih-Nya terhadap kita. Jangan lihat yang kurang. Jangan lihat yang kurang. Tapi lihat kebaikan Tuhan. Tonggor, halongangan, nani horjahon itu hari yang sudah dikerjakan tentunya juga Tuhan akan terus berkarya. Allah akan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Dan ini akan menguatkan kehidupan kita sebagai orang beriman. Dan kita akan menceritakan cerita kebaikan Tuhan. Cerita mulia. Cerita kebaikan Allah. Bukan cerita ketakutan yang kita beritakan. Supaya orang lain tercengang, raja-raja mengatupkan mulutnya mengaminkan perbuatan Allah di dalam Yesus. Cerita bahagia kita bagi. Ini keagungan Jumat Agung. Cerita bahagia yang kita bagi. Cerita Tuhan Yesus yang kita nyatakan. Keagungan Tuhan Yesus akan nyata melalui jemaatnya, melalui kita. Jemaat di sini dan juga jemaat yang di rumah. Cerita luar biasa, cerita sukacita. Cerita kehidupan yang terus harus berharap. Cerita iman di mana orang beriman harus terus bertarung, berjuang dengan Yesus dalam kehidupannya. Bukan cerita putus asa. Bukan cerita ketakutan dan kekhawatiran. Alanya ya hapina masa saya tong ni sakit. Keadaan ekonomi yang belum membaik dan lain-lain sebagainya. Keburukan-keburukan menurut dunia itu tidak menjadi sebuah problem di dalam cerita kehidupan orang beriman. Amin. Cerita kehidupan orang beriman. Cerita sukacita. Dia akan selalu bersukacita. Menyatakan sukacita. Berbagi sukacita. Tidak pernah berbagi duka. Tidak pernah berbagi keluh kesah. Tidak pernah berbagi penderitaan. Tetapi berbagi kebaikan dan keluar biasaan hidup di dalam penyertaan Tuhan. Hari ini cerita sorgawi akan kita nikmati bersama melalui perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus yang hadir di dalam roti dan anggur. Kehadiran Yesus untuk menguatkan, meneguhkan dan memberkati kehidupan kita sehingga cerita ketaatan, cerita kesetiaan, cerita habujuron, cerita orang beriman yang selalu kuat di dalam iman karena hidupnya dibaharui oleh Yesus. Itulah yang kita nikmati dalam perjamuan kudus pada hari ini di Jumat Agung ini. Amin. Martonggo Mahita.
Bapa surga, terima kasih Bapamu Tuhan. Sadarion ipatugu ham, Engkau kuatkan iman kami, Engkau kuatkan pengharapan kami, Engkau kuatkan perjalanan iman kami, supaya cerita kehidupan kami selalu ada di dalam kehendak Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga meski apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, berbagai hal yang sering sekali memberatkan, membingungkan, menakutkan, mengancam, Engkau saja yang tetap menyertai, membuat kami berhikmat, membuat kami menang, membuat kami mampu melangkah menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapamu Tuhan. Bani holongmu nabagalin. Cerita Jumat Agung adalah cerita iman bagi kami, yang menghantarkan kami dalam kehidupan ini tetap setia, menyatakan hormat, terima kasih, dan mengandalkan Tuhan, serta membesarkan, meninggikan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tidak akan pernah dikalahkan oleh situasi apapun untuk melupakan Engkau, untuk meninggalkan Engkau, untuk menyangkal Engkau. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami akan tetap berserah kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang rela berkorban. Karya Allah nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu. Mari Bapa, Ibu banhanami bagas tonggo nami bani panorangon, haganu pergumulan-pergumulan ikuriamu Bapa Inang, pemuda, anak-anak semuanya. Engkau tahu pergumulan setiap kami, baik yang datang bersekutu di gereja ini maupun yang di rumah. Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, menyertai, memberkati, dan menguatkan ya Tuhan. Sehingga sukacita surgai boleh tetap nyata, tetap ondos, bani pagorin ikuriamu, na lansia, orang tua nami haganup, tetap marpangarapan na tuguh. Nah kurang sehat, na yop name, na pemulihan di rumah, na yop name rumah sakit, siapapun mereka Tuhan Engkau lawat. Engkau kuatkan pengharapan dan semangat mereka. Engkau jamah tubuh jiwa raga mereka ya Tuhan. Mari Bapa, tetap semangat, dan pengobatan, perawatan, makanan dan minuman, dan dampingan-dampingan keluarga, itu akan menjadi alat Tuhan untuk hadir, menyatakan berkat yang luar biasa, pulih seperti sedia kala, sehat, dan bisa beraktivitas kembali. Untuk kehidupan kami, bani pardalanan di guluh nami sonarion, mari Tuhan, biarlah tetap keajaiban yang dari Tuhan boleh membuat kami dapat bersekutu kembali, baik melalui persekutuan jemaat kami, di kebaktian dan di kebaktian keluarga, atau di berbagai kegiatan lainnya pun. Kami dapat beraktivitas seperti sedia kala, karena Tuhan menyatakan keajaiban itu, membersihkan muka bumi ini, dunia ini, dari penyakit yang menakutkan, yang menghalangi kami untuk dapat bertemu dengan saudara, dengan sesama kami. Tolong Tuhan, dengarkan doa-doa kami. Boban hanami homai bagas tonggo nami bani parongorongon, holong mormu, ibadah nami, kebaktian nami hari ini, dan kebaktian semua jemaat-Mu hari ini, kebaktian Jumat Agung, biarlah itu sebagai pernyataan iman bagi kami semua, bahwa kesetiaan kami tidak akan pernah sia-sia. Kesetiaan hamba-hamba Tuhan yang melayani tidak akan pernah sia-sia. Kesetiaan jemaat-Mu untuk setia datang beribadah, menghampiri tahta hadirat kudus Tuhan, nai rumah pakon nai gereja on, itu akan menjadi sukacita bagi kami, dan Tuhan akan mengutus kami berbagi kasih dan kebaikan bagi sesama kami, bagi sekitar kami, karena kasih setia Tuhan bukan hanya milik kami, tapi juga adalah milik sesama kami yang harus kami bagikan. Holong maurmu Tuhan, atong paborhat ham kuryamu, ibagas pangarapan, ibagas malas nihur, ibagas haganupan gogoh nahumbamu, menyatakan itu di dalam aktivitas sehari-hari. Hadir
di dalam kehidupan, karena Tuhan yang mengutus. Marsangap maham Bapa. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami martonggo hanami. Amen. Kita ganupan. Paima ipatupu hita galanganta. Jalo hita lobe hatani Tuhanta. Nagebe onjolan bata laho manggalang. Humbani Psalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal nihur bani bata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani sitimbulanin. Sonari ondoson hita magalanganta. Barang panas Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang hari ini. Dengan emas perak Kau menebus diri
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Ita haganupan kuria na hinargani Tuhanta Yesus Kristus. Tokin nari jaloon tama horja baggal na pasing. Halani ay pasirsir hitama dirita ibagas na laho manjalohon horja baggal na pasing on. Sadalan hubani tata gereja GKPS nabui mandihuti horja baggal na pasing ay anggota ni kuria nadop anggota sidi. Ase hubani nasyam anggota ni kuria GKPS Bekasi nalape anggota sidi na ibagas perguruan atap anggota siasat ase hundul manasyam bani ianan nasyam. Marperdomuan hubani situasi pandemik on bahenonta dohoma horja bagal na pasing bani kuria na adong irumah. Halaniay hubani nasyam orang tua nami kuria na hinaholongan na mandihuti horja bagal na pasing irumah ni nasyambay ase dopkosi salose ipadalan horja bagal na pasing i kuria on kuria na hadir i gereja baru ma ipadalan horja bagal na pasing bani na irumah. Pasirsir hita ma dirita mandoding mahita. Mandoding mahita haleluya nomor 100 ayat sada tambah opat. Riap mahita jongjong ibagas goran ni nai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing sito palangit pakon tanoh on amen. Ai ganup hali ipangan nasyam ruti nasonin anjaha iinum nasyam humbani panginuman in parmateni Tuhan Indo iambilan kon nasyam rosi roh ia martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata bapa nami paridop niuhur na tarsulur ibagas Tuhan Yesus Kristus. Hamdo si bere haluahon pakon hagoluhan nasadokani dokahni marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami.
na sirsir manggalangkon dirini makkop-kop hanami pardosa. Banina ijalo hanami parpadanan na passing on. Maidop mauhurmu huban nami. Tonduymu na passing in mamambuha uhur apa nampatotapkon haporsaon nami. Ase lambin martenger nyuhur hanami. Hubani Yesus Kristus na makkop-kop hanami. Amen. Hundulma kuria. Hita ganup na hinargani naibata. Iparsita hita sonari manjalo parpadanan na passing in. Halaniai ningon takas do hubata. Pasal horja bagal na passing. Rosi aha do ulih tahun jin. Ipasirsir na ibatado haluahon apa hasasapan dosa. Halani panlanggarota banitita pakon hatani na ibata. Marhite pakkop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus. Ganup halak na manolsoli dosani. Jananara paubah uhurni. Anjahan na sirsir manjalo si panganon apa si inumon na passing in. Parupay do bani haluahon apa hasasapan ni dosa ibagas Tuhan Yesus Kristus. Iakui hita do nagok dosa apa hahurangan do hita ilobe ni naibata apa hasoman jolma. Humbani dirita sandiri gok hahurangan do hita. Janah patut hona uhuman ni naibata. Domu hujin ihasi holi hita do idop niuhur apa hasapan ni dosa na humbani Tuhanta. Ase roh mahita hubani Tuhanta. Ibagas toru apa borsiniuhur. Halaniai pareksa hita mahadirionta ilobe ni Tuhanin. Marhite na membere balos bani sukun on. Riap mahita jongjong. Na parlobe. Iparhatongon uhur mudo pardosaham humbani partubuhmu. Apa marhite panlanggaronmu bani titah pakon hatani naibata. Anja patut hona uhum ham marhite honi ai. Iparhatongon uhur mudo. Ipartongan hurhudo. Na paduahon. Tongondo ioruhon jana isolsoli uhurmu dosamu ai. Anjaha tongondo ipindoham sonari maluaham humbani dosamu ai. Tongondo na patoluhon. Ihaporsai hamdo Tuhan Yesus Kristus. Nadop rohu tanoon paluakon pardosa. Ia nadop mate apa mulak manggulu makkop-kop ham. Mamorsan janah manasap dosamu. Ihaporsayai hamdo. Uhaporsayai do. Na paupatkon. Ihaporsai hamdo ruti pakon anggur nabani parpadanan na passing in. In managabe parhitean ni daging pakon daroh ni Tuhan Yesus. Ihaporsai hamdo. Uhaporsayai do. Na palimahon. Radoham maka golukon hasapan dosa nadop ibere Tuhan Yesus hubamu. Marhite na maka golukon goluh na baru. Radoham mardear pakon halak na manusahi uhurmu. Radoham manasap dosa ni hasoman na mardosa hubamu. Radoham anggosonai dearma ganup hita mansopotkon dosata. Dosa dopak Tuhan naibata.
dosa dopak keluarga apa hasoman. Dosa dopak ganup na tinoppa. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami marhitehon Yesus Kristus si paluah kanami. Iparhatongon hanami, pardusa doha nami humbani partubuh nami nari. Apa marhite panlangkaron nami bani hatamu. Natalup doho na uhummu. Sonari pakon magira. Purini pe ibaloskon ham romban hubani dosa nami ay. Tapi halani bagal ni idop pakon holong ni atemu, ibagas Tuhan Yesus Kristus na binerekonmu makop-kop hanami. Ay dumambayan roh kanami mangindo hubamu, maidop mauhurmu ban nami, jalo hamma hanami, sasap hamma dosa nami. Bere hamma tonduy na pasing ban nami, asi marguguh jana monang hanami, manaluhon sagala dosa, pakon makorjahon na romban, humani harosuh ni uhurmu, sadoka goluh nami. Amen. Riap mahita martonggo, marite tonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus kubata. Ham Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni uhurmu inagori tongaon songon na inagori atas. Bere hama ban nami sadarion naguluhan hari-hari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa niya soman na mardosa dopak kanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan. Palua hamma hanami humbani pangago. Ay hamdo si mada harajaon. Pago nagogohon. Apa sangapon sadoka ni dokahni. Amen. Ase nasyam na masopot kondosa nasyam. Anjahan na horahan bani idop ni hurni naibata. Say ondos ma bani nasyam. Nahina persayaan nasyam. Anjaha mangsagakon hata ni Tuhan Yesus, huluarhon hataon bani nasyam. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduy napasing, tenger mauhur nasyam, doma sasap haganup dosa nasyam. Riap mahita makatahon amen. Amen. Hundul mahuria mandoding maito. Mandoding mahita haleluya nomor 320 tolu ayat sada das kubane 2.
sonai paunduk hita ma uhurta mardingat tona pakon manangihon hata ni Tuhan Yesus bani na pasirsirhon parpadanan na pasingin. Ibuat Tuhan Yesus maruti bani borngin sangga nahona pertahian ia. Ihatahon ma terima kasih. Dop ai itopiki maai. Ibere hubani susianni irik ia tahon. Jalo nasyamma anjaha pangan nasyamma. Daging kudoon na binerehon makop-kop nasyam. Bahen nasyam masonin gabe pardingatan bakku. Dop salpu sedia mangan ibuat ma panginuman in. Ia tahun ma terima kasih. Anjaha ia tahun ma dopak sidea. Jalo nasyamma. Ganup manasyam manginum hunjin. Ia daroon padan na baru doon. Marhite darohku. Na niduruskon. Makop-kop dosa nasyam. Bain nasyam masonin. Gabe pardingatan hubakku. Ase roh manasyam aidum masirsir haganup. Dai anja tonggor nasyamma diar layak ni Jahoba. Martuah ma sagala namar tenger niuhur hubani. Ia tahun Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamma anjaha pangan hamma. Daging kudoon na binerehon makop-kop ham. In maman ramotkon apa patotapkon uhur nasyam maka porsaisi. Ase bani nasyam hagoluhan nasadokani dokahni. Amin. Ia tahun Tuhan Yesus Kristus. Jaloham anja inum hamma. Daroh kudoin na binerehkon na diduruskon makop-kop ham. Bain hasalapan ni dosa ni ham. In maman ramotkon apa patotapkon uhur nasyam maka porsaisi. Ase bani nasyam hagoluhan nasadokani dokahni. Amin. Mulak ma ibagas dami. Tuhan tadi Kristus jalo haman japangan mak daging kudoon nabi rekon makop-kop ham pangan hamma ya tahu Tuhan tadi Kristus jalo haman jahan inum mak daroh kudoin naik durus kon makop-kop ham inum ham Maman ramot kon patot ulumu maka porsaya isi asibamu haguluhan sadokain dokahni. Amin. Oke, langsung tong lang. Oke, mari. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalo hama daging kudoin nabi nerehon makop-kop ham daging kudoin nabi nerehon makop-kop ham daging kudoin nabi nerehon
makop kop ham pangan nasyama. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus, jaluk hamma, anja inum hamma, daroh kudu ina diduruskon, makop kop ham. 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 Bain hasapan ni dosa nasyam. In maman ramotkon apa patotapkon uhur nasyam maka porsaesi. Ase bani nasyam haguluhan nasadokani dokahni. Amen. Mulak manasyam ibagas dami. Ya tahun Tuhan ta Yesus Kristus jalo haman japangan mah daging kudoin nabi nerehon makop kop ham daging kudoin nabi nerehon makop kop ham daging kudoin nabi nerehon makop kop ham pangan nasyama. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus, jaloham anja inum hamma. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalo haman Daroh kudoin japangan na diduruskon makop kop ham. daging kudo Daroh kudoin na diduruskon makop kop ham. nabi nerehon Daroh kudoin na diduruskon Makop makop kop kop ham. Daroh kudoin Daging na kudoin. diduruskon makop kop ham. nabi nerehon Daroh kudoin na diduruskon makop makop kop ham. kop ham Daroh kudoin na diduruskon Daging makop kop kudoin. ham. Daroh nabi kudoin na nerehon diduruskon makop makop kop ham. kop ham Daroh Pangan kudoin na nasyam, diduruskon makop kop ham. In maman ramotkon apa patotapkon uhur nasyam maka porsaesi. Ase bani nasyam haguluhan nasadokani dokahni. Amen. Mulak manasyam ibagas damai. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. 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 In maman ramotkon apa patotapkon uhur nasyam maka porsaesi. Ase bani nasyam haguluhan Mandoding hita nasadokani haleluya nomor dokahni. 355. Ya tahun Tuhan Amen. Yesus Kristus jalo haman japangan mah daging Setengah kudoin suara. nabi Ulak manasyam nerehon ibagas dame. makop kop ham daging kudoin nabi nerehon makop kop ham daging kudoin nabi nerehon makop kop ham daging kudoin nabi nerehon makop kop ham pangan nasyam mah Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham.
Daroh kudoin na niduruskan makop-kop ham. Daroh kudoin na niduruskan makop-kop ham. Maju. Daroh kudoin na niduruskan makop-kop ham. Daroh kudoin na niduruskan makop-kop ham. Ya tahun Daroh Tuhan kudoin na Yesus Kristus niduruskan jalo haman japangan mah daging Daroh kudoin kudoin na niduruskan makop-kop ham. nabi In nerehon mamanramot apa patutapkon Makop-kop uhur na siya ham. makaporsaesi. Ase Daging bani na siya kudoin. maguluhan nasa doka ni doka. nabi nerehon Amen. makop-kop ham daging kudoin nabi Mulak nerehon mana siyam ibagas dami. makop-kop ham daging kudoin nabi nerehon makop-kop ham pangan siama Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalo hamma anja inum hamma. Daroh kudoin na niduruskan makop-kop ham. 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 Daroh ya kudoin na tahun niduruskan Tuhan Yesus makop-kop ham. Kristus jalo hama anja hapangan Daroh kudoin na niduruskan makop-kop ham. daging kudoin Daroh Nabi kudoin na nerehon. niduruskan makop-kop ham. Doringkon kita Makop-kop ayat ham. tolu. Daroh kudoin na niduruskan Daging makop-kop kudoin. ham. nabi nerehon Daroh kudoin na niduruskan makop-kop makop-kop ham. ham In mamanramotkon apa Daging patutapkon kudoin. ugur na siyam nabi makaporsaisi. nerehon Ase bani na siyam haguluhan nasa doka ni Makop-kop ham. dokahni. Amen. daging kudoin nabi nerehon makop-kop ham pangan siama in maman ramot kon uhur pakon Mulak mana siyam patutapon ibagas dame. Asi bene siam haguluhan sadokan dokahni amen Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Daroh kudoin na diduruskan makop-kop ham. Daroh kudoin na diduruskan makop-kop ham. Daroh kudoin na diduruskan makop-kop ham. ya tahun Tuhan Yesus Kristus makop-kop ham. jalo haman japangan mah Daroh kudoin na Daging diduruskan kudoin. makop-kop ham. nabi nerehon Daroh kudoin na Makop-kop diduruskan ham. makop-kop ham. daging kudoin Daroh kudoin na Nabi diduruskan nerehon. makop-kop ham. makop-kop ham Daroh kudoin na diduruskan daging makop-kop ham. kudoin Daroh nabi kudoin na nerehon diduruskan makop-kop ham. In maman ramotkon Makop-kop apa ham. patotapkon uhur na siyam daging makaporsaesi. kudoin Ase bani na siyam Nabi haguluhan nerehon. nasa doka ni dokahni. makop-kop ham Amen. pangan siama in maman ramot kon uhur pakon patutahun pikiran mo si bamu Mulak haguluhan mana siyam sadokan ibagas dame. amen Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Daroh kudoin na diduruskan makop-kop ham. Daroh kudoin na diduruskan makop-kop ham. Pakon 5. Daroh kudoin na diduruskan makop-kop ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalo haman Daroh kudoin na japangan mah diduruskan makop-kop daging ham. kudoon Daroh Nabi kudoin na nerehon diduruskan makop-kop ham. makop-kop ham Daroh kudoin na Daging kudoin. diduruskan makop-kop ham. nabi nerehon Daroh Makop-kop kudoin na ham. diduruskan makop-kop ham. daging kudoin Daroh kudoin na Nabi diduruskan nerehon. makop-kop ham. makop-kop ham Daroh kudoin na diduruskan daging makop-kop ham. kudoin nabi In maman nerehon ramotkon apa patotapkon uhur na siyam Makop-kop ham. makaporsaesi. Pangan na siyam, Ase ha? bani na siyam maguluhan nasa doka ni dokahni. in maman ramot Amen. kon uhur pakon tetap honurmu asibamu hagulun sadokan Mulak mana siyam ibagas Amen. dami. dari sini Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. tuh
Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. 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 Ia tahun Tuhan tadi Daroh Kristus kudoina jalo haman diduruskon japangan makop kop mah ham. daging kudoin Daroh kudoina diduruskon Nabi makop nerehon. kop ham. makop kop Daroh ham kudoina diduruskon makop kop ham. Daging kudoin. Imaman ramotkon apa patotapkon Nabi uhur nasyam nerehon. maka porsaisi. Ase bani nasyam Makop haguluhan kop ham. nasadokani dokahni. daging Amen. kudoin nabi nerehon Mulak Makop manasyam kop ham. ibagas dami. daging kudoin nabi nerehon makop kop ham pangan siama in maman ramot kon pakon patotap hon urmu maka persaya isi asibamu haguluan sadokan dokahni amen. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus daloham anja inum ham. Yoring konita ulakon ayat sada Daroh tambah kudoina 2. diduruskon makop kop ham. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. Lagi sini Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. mari Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. ia Daroh tahun Tuhan kudoina tadi Kristus diduruskon jalo makop haman kop ham. japangan mah Daroh daging kudoina kudoin diduruskon makop kop ham. nabi Daroh nerehon kudoina diduruskon makop makop kop ham. kop ham Daroh kudoina Daging diduruskon kudoin. makop kop ham. In maman Nabi ramotkon nerehon. apa patotapkon uhur nasyam Makop maka kop porsaisi. Ase bani nasyam Daging haguluhan kudoin. nasadokani dokah. nabi nerehon Amen. makop kop ham daging kudoin nabi nerehon makop kop ham pangan siama Mulak manasyam ibagas dame. in mama ramon konur pakon patotapon pikiran mo si bamu hageluan sadokan dokahmi amen. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Daroh kudoina diruskon makop kop ham. Daroh kudoina Dia diruskon tahun makop Tuhan kop tadi ham. Kristus jalo haman japangan mah Daroh daging kudoina kudoin diruskon makop kop ham. nabi nerehon Daroh kudoina diruskon Makop makop kop kop ham. ham. daging kudoin Daroh kudoina diruskon makop nabi kop ham. nerehon Daroh Makop kudoina kop diruskon ham. makop kop ham. daging kudoin Daroh kudoina diruskon Nabi makop kop nerehon. ham. makop kop ham Daroh kudoina diruskon daging makop kudoin kop ham. nabi nerehon makop kop ham Daroh kudoina pangan diruskon siama makop kop ham. In maman ramotkon apa patotapkon uhur nasyam In maka maman porsaisi. ramotkon pakon Ase patotapkon bani nasyam maka haguluhan porsaisi. nasadokani dokah. asibamu Amen. haguluhan sadokan dokahmi amen. Inum nasyam. Mulak manasyam ibagas dami. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus daloham anja inum hamma. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. Daroh kudoina diduruskon makop kop tambah ham. 4. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. Daroh Ya tahun kudoina Tuhan tadi diduruskon Kristus makop jalo kop ham. hama anja pangan mah Daroh daging kudoina kudoin diduruskon makop kop nabi ham. nerehon Daroh makop kudoina kop ham. diduruskon makop kop ham. daging kudoin Daroh kudoina diduruskon Nabi nerehon. makop kop ham. In maman ramotkon Makop apa kop patotapkon uhur nasyam maka Daging porsaisi. kudoin. Ase bani nasyam Nabi haguluhan nerehon. nasadokani dokah. makop kop ham Amen. daging kudoin nabi nerehon makop kop ham pangan nasiam mah Mulak manasyam ibagas dame. in maman ramot konuhur pakon kota tapon pikiranmu asibamu haguluan sadokain dokahmi amen kulu binasiam. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus daloham anja inum hamma. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham. Daroh kudoina diduruskon makop kop ham.
Daroh kudo ina diduruskan makop kop ham. Daroh kudo ina diduruskan makop kop ham. Daroh kudo ina diduruskan makop kop ham. Daroh kudo ina diduruskan makop kop ham. Daroh kudo ina diduruskan makop kop ham. In maman ramot kon apa patotap kon Ya tahun nasya Tuhan maka Yesus Kristus forsai. jalohaman japangan Ase bari nasya daging kudoin maguduhan nasadoka ni doka. nabi nerehon Amen. makop kop ham daging kudoin nabi Mulak nerehon manasyam ibagas damai. makop kop ham daging kudoin nabi nerehon makop kop ham daging kudoin nabi nerehon makop kop ham pangan nasyama Imaman ramot konur pakon patotap hon pikiranmu asibamu haguluan sadoka-doka nih. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus daloham anja inum hamma. Daroh kudo ina diduruskan makop kop ham. Daroh kudo ina diduruskan makop kop ham. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalohaman japangan mah daging kudoin Daroh kudo ina diduruskan nabi makop kop nerehon ham. makop kop Daroh ham kudo ina diduruskan daging makop kop ham. kudoin nabi nerehon Daroh kudo ina diduruskan makop makop kop kop ham. ham Daroh daging kudo ina kudoin diduruskan makop kop ham. nabi nerehon Daroh kudo ina makop kop diduruskan ham. makop kop ham. daging kudoin Daroh kudoin nabi na nerehon diluruskan. makop kop ham pangan nasyamba In maman ramot kon apa patotap kon uhur nasyam maka porsai. In maman ramot kon pakon patotap kon maka porsai. Nasadoka ni doka. asibamu haguluan Amen. sadoka-doka amin. Mulak manasyam ibagas damai. Silakan maju. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Daroh kudo ina diruskan makop kop ham. Daroh kudo ina diduruskan makop kop ham. Daroh kudo ina diduruskan Ya tahun makop kop Tuhan ham. dan Yesus Kristus jalohaman japangan Daroh mah kudo ina diduruskan makop daging kop ham. kudoin Daroh nabi kudo ina nerehon. diduruskan makop kop ham. makop kop ham Daroh kudo ina diduruskan Daging makop kudoin. kop ham. nabi Daroh nerehon kudo ina diduruskan makop makop kop ham. kop ham Daroh kudo ina Daging diduruskan kudoin. makop kop ham. nabi nerehon Daroh kudo ina diduruskan makop kop ham Daroh daging kudo ina kudoin diduruskan nabi nerehon makop kop ham pangan nasyama Imaman ramot kon apa patotap kon uhur nasyam maka porsaesi. Ase Imam bari ramot nasyam kon maguluhan pakon patotap nasadoka kon ni doka. waka persaya si Amen. asibamu haguluan sadoka-doka nih. Mulak manasyam ibagas damai. Ulobe nasyam Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Daroh kudo ina diruskan makop kop ham. Daroh kudo ina diruskan makop. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalohaman japangan mah daging kudoin nabi nerehon Daroh kudo ina diruskan makop kop ham daging kudoin Daroh kudo ina diruskan Nabi nerehon. makop ham. makop kop ham Daroh kudo ina Daging diruskan kudoin. makop ham. nabi nerehon Daroh kudo ina diruskan makop kop ham daging Daroh kudo ina kudoin diruskan makop kop ham. nabi nerehon makop kop ham Daroh kudo ina diruskan pangan nasyama Daroh kudo ina diruskan makop kop ham. in maman ramot kon pakon patotap kon urumu mako persaya isi ase bamu haguluhan sadoka-doka. Amin. Amin. Mulak manasyam ibagas damai. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Ya Daroh tahun kudoin Tuhan na- dan Yesus Kristus jalohaman japangan mah Daroh kudo ina Daging kudoin. diduruskan makop kop ham. nabi nerehon Daroh kudo ina diduruskan makop kop ham daging kudoin Daroh kudo ina diduruskan nabi makop kop nerehon ham. makop Daroh kop kudo ham ina diduruskan makop kop ham. daging kudoin Daroh kudo ina Nabi diduruskan nerehon. makop kop ham. makop kop Daroh ham kudo ina diduruskan makop kop ham. daging kudoin
Daroh kudo Nabi ina nerehon makop kop ham panganan siapa? Daroh kudo ina diduruskon makop kop ham. In maman Ramot kon pakon patotap kon urmu maka porsaya isi. Asebamu hal tuan sadokan doka. Amin. Mulak mana siam ibagas dami. Kurang maju sini. Sini iya. Iha tahun Tuhan ta Yesus Kristus jalo haman japangan mah daging kudoin Daroh kudo ina Nabi diduruskon nerehon. makop kop ham. makop kop ham Daroh kudo ina diduruskon Daging makop kudoin. kop ham. Nabi Daroh kudo nerehon ina diduruskon makop kop ham. makop kop ham Daroh kudo ina Daging diduruskon kudoin. makop kop ham. Nabi nerehon makop Daroh kop kudo ham ina diduruskon Daging makop kop kudoin. ham. Nabi Daroh kudo nerehon ina diduruskon makop kop ham. makop kop ham Daroh kudo ina Daging kudoin diduruskon Nabi makop kop nerehon ham. makop kop ham Daroh panganan kudo ina siapa? diduruskon makop kop ham. Daroh kudo ina diduruskon makop kop ham. Inmaman ramotkon pakon patotap kon urmu maka porsaya isi. Asibamu haguluan sadokan doka. Sadokan doka. Amin. Mulak mana siam ibagas damai. Belum. Oke. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Ya tahun Tuhan ta Yesus Kristus jalo haman Daroh japangan kudo ina daging diduruskon kudoin makop kop ham. Nabi nerehon Daroh kudo Makop ina kop diduruskon ham. makop kop ham. daging kudoin Daroh Nabi kudo ina nerehon. diduruskon makop kop ham. makop kop ham Daroh kudo ina diduruskon daging makop kop kudoin ham. Daroh Nabi kudo ina nerehon. diduruskon makop kop ham. makop kop ham Daroh kudo ina daging diduruskon kudoin makop Nabi kop ham. nerehon makop kop ham panganan siapa? Daroh kudo ina diduruskon makop kop ham. Inmaman ramotkon Daroh pakon kudo ina patotap diduruskon kon urmu makop maka kop ham. porsaya isi. Asebamu Daroh kudo haguluhan ina sadokan diduruskon doka. makop kop ham. Amin. Daroh kudo ina diduruskon makop kop ham. In maman ramotkon apa patotapkon uhur na siyam maka porsaisi. Ase bani na siyam maguluhan nasadokan idokahni. Amen. Mulak mana siyam ibagas dami. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalo haman japangan Daroh mah kudo ina diduruskon daging makop kop kudoin. ham. Nabi Daroh nerehon kudo ina diduruskon makop makop kop ham. kop ham daging Daroh kudo kudoin ina diduruskon makop Nabi kop ham. nerehon makop Daroh kop kudo ham ina diduruskon makop kop ham. daging kudoin Daroh kudo ina Nabi diduruskon nerehon. makop kop ham. makop kop ham Daroh kudo ina daging diduruskon kudoin Nabi makop kop nerehon ham. makop kop ham panganan siapa? Daroh kudo ina diduruskon makop kop ham. Daroh Inmaman kudo ina ramotkon uhur diduruskon pakon makop pikiran kop ham. nasyam asibay Daroh nasyam kudo ina haguluhan diduruskon sadokan makop doka. kop ham. In maman ramotkon apa Amen. patotapkon uhur na siyam maka porsaisi. Ase bani na siyam maguluhan nasadokan idokahni. Amen. Mulak mana siyam ibagas damai. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus Ya jaloham tahun anja Tuhan inum Yesus hamma. Kristus jalo haman japangan mah Daroh kudo ina Daging kudoin. diduruskon makop kop ham. Nabi nerehon Daroh Makop kudo ina kop diduruskon ham. makop kop ham. daging kudoin Daroh kudo ina diduruskon Nabi nerehon. makop kop ham. makop kop ham Daroh kudo ina diduruskon daging makop kop ham. kudoin Daroh kudo ina Nabi diduruskon nerehon. makop kop ham.
Daro makop kudo ina kop ham. diruskon makop kop ham. Daging kudo in Daro labine kudo ina rehon makop diruskon kop makop ham. kop ham. Pangan nasyama Daro kudo ina diruskon makop kop ham. Daro kudo ina diruskon makop in kop ham. maman ramot kon pakon patotap Maman kon ramot maka kon persaya patotap kon isi. uhur na Ase siyam maka bamu persaya haguluan isi. sadokan Ase bari na dokahni. siyam maguluhan Amen. nasadokan idokahni. Amen. Mulak manasyam ibagas dame. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Ya Daro tahun kudo ina Tuhan Yesus diduruskon, Kristus makop jalo kop ham. haman japangan ma. Daro kudo Daging ina kudo diduruskon in makop kop ham. nabi nerehon. Daro kudo ina Makop diduruskon kop makop ham. kop ham. Daging Daro kudo kudo in ina diduruskon makop kop nabi ham. nerehon. Daro makop kudo ina kop diduruskon ham. makop kop ham. Daging kudo in Daro kudo ina Nabi diduruskon nerehon. makop kop ham. makop kop ham. Daro kudo ina diduruskon Daging makop kudo kop in ham. nabi nerehon makop kop ham. Daro Pangan kudo ina nasyama diduruskon makop kop nasyam. Daro kudo ina diduruskon in makop maman kop ramot kon nasyam. pakon patotap In kon maman maka ramot kon apa persaya isi. patotap kon uhur nasyam maka persaya isi. Ase bari nasyam maguluhan Amen. nasadokan idokahni. Amen. Mulak manasyam ibagas dame. Bergeser mana? Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus Daro jalo kudo haman ina japangan diduruskon ma. makop kop ham. Daging Daro kudo kudo ina in diduruskon makop kop nabi ham. nerehon. Daro kudo ina makop kop diduruskon ham. makop kop ham. Daging kudo in Daro nabi kudo ina nerehon. diduruskon makop kop ham. makop kop ham. Daro kudo ina Daging diduruskon kudo makop in. kop ham. Nabi nerehon. Daro kudo ina diduruskon makop kop ham. makop kop ham. Daro kudo ina Daging diduruskon kudo in makop nabi kop ham. nerehon. makop kop ham. Daro kudo ina diduruskon Pangan makop nasyama. kop ham. Daro kudo ina diduruskon makop kop ham. In maman ramot kon apa patotap In maman ramot kon nasyam uhur maka pakon persaya isi. patotap maka Ase persaya bari isi. nasyam maguluhan Ase bamu nasadokan haguluan idokahni. sadokan Amen. dokahni. Amen. Mulak manasyam ibagas dame. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Daro kudo ina diduruskon Ya makop tahun kop ham. Tuhan Yesus Kristus jalo haman japangan Daro ma. kudo ina Daging kudo diduruskon in makop kop ham. nabi nerehon. Daro kudo ina diduruskon makop makop kop kop ham. ham. Daging Daro kudo kudo in ina diduruskon makop kop nabi ham. nerehon. Daro makop kudo kop ina ham. diduruskon makop kop ham. Daging kudo in Daro kudo Nabi ina nerehon. diduruskon makop kop ham. makop kop ham. Daro kudo ina Daging kudo diduruskon in nabi makop kop nerehon. makop kop ham. Pangan Daro kudo ina nasyama diduruskon makop kop ham. Daro kudo in ina maman ramot diduruskon kon pakon makop kop ham. patotap kon urumu maka In maman persaya ramot isi. kon apa patotap kon Ase uhur bamu nasyam maka haguluan persaya sadokan isi. dokahni. Ase bari Amen. nasyam maguluhan nasadokan idokahni. Amen. Mulak manasyam ibagas dame. Makan. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus Daro jalo kudo ina haman diduruskon japangan ma. makop kop ham. Daging kudo in Daro kudo Nabi ina nerehon. diduruskon makop kop ham. makop kop ham. Daro kudo ina diduruskon Daging makop kudo kop ham. in Daro Nabi kudo ina nerehon. diduruskon makop kop ham. makop kop Daro ham. kudo ina diduruskon makop kop ham. Daging kudo in Daro kudo ina Nabi diduruskon makop nerehon. kop ham. makop Daro kop kudo ina ham. diduruskon makop kop ham. Daging kudo in nabi nerehon. Daro makop kudo kop ina ham. diduruskon makop kop ham. Pangan nasyama Daro kudo ina diduruskon makop kop ham. In maman ramot kon apa patotap kon uhur nasyam maka persaya In maman isi. ramot kon Ase pakon bari nasyam patotap kon maguluhan maka nasadokan persaya isi. idokahni. Ase Amen. bamu haguluan sadokan dokahni. Amen. Mulak manasyam ibagas dame.
Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus Daroh jalo kudoin haman nani japangan duruskan mah makop kop ham. daging kudoin Daroh Nabi kudoin nani nerehon. duruskan makop kop ham. makop kop ham Daroh kudoin nani duruskan daging makop kop kudoin ham. Nabi Daroh nerehon kudoin nani duruskan makop kop makop ham. kop ham Daroh kudoin nani Daging duruskan kudoin. makop kop ham. Nabi nerehon Daroh kudoin nani duruskan makop makop kop kop ham. ham daging Daroh kudoin Nabi kudoin nani nerehon duruskan makop makop kop kop ham ham. pangan Daroh nasyama kudoin nani duruskan makop kop ham. Daroh kudoin nani duruskan makop kop ham. In maman Dimakan. ramot kon apa patotap kon uhur nasyama Pangan kapur nasyama. saisi. Ase bari nasyama Dimakan. keluar nasadokani dokahni. Amin. in maman ramot kon pakon patotap hon maka persaya sia si bamu aguluan sadokan dokahne amen. Mulak manasyam ibagas damai. Hari orang kemari. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Ya tahun Daroh Tuhan kudoin Yesus nani Kristus durus jalo kon haman makop. japangan mah daging kudoin Daroh Nabi kudoin nani nerehon. duruskon makop kop ham. makop kop ham Daroh kudoin nani Daging duruskon kudoin. makop kop ham. Nabi nerehon Daroh kudoin nani Makop duruskon kop makop ham. kop ham. daging kudoin Daroh kudoin nani duruskon Nabi makop kop nerehon ham. makop Daroh kop kudoin ham nani duruskon makop kop daging ham. kudoin Nabi nerehon Daroh makop kudoin kop nani ham duruskon makop kop ham. pangan nasyama Daroh kudoin nani duruskon makop kop ham. Daroh kudoin nani duruskon makop kop ham. Imaman ramot kon pakon patotap kon urmu maka persaisi. Ase Ase bamu bari haguluan nasyama guluhan sadokan nasadokani dokahni. amen. Amin. Mulak manasyam ibagas damai. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Tuhan Yesus berfirman, terimalah Daroh kudoin nani duruskon inilah makop kop ham. tubuhku. Nabi Daroh nerehon kudoin nani duruskon makop makop kop ham. kop ham Daroh kudoin nani Daging duruskon kudoin. makop kop ham. Nabi nerehon Daroh kudoin nani Makop duruskon kop makop ham. kop ham. daging Daroh kudoin kudoin nani duruskon makop Nabi kop ham. nerehon Daroh kudoin Makop nani kop duruskon ham. makop kop ham. daging kudoin Daroh kudoin nani Nabi duruskon nerehon. makop kop ham. makop kop ham Daroh kudoin nani duruskon makop kop ham. pangan nasyama Daroh kudoin nani duruskon makokop nasyam. In maman ramot kon apa patotap kon In maman ukur ramot nasyam kon maka pakon persaisi. patotap kon maka Ase bari persaisi. nasyam maguluhan nasadokani ase bamu dokahni. haguluhan sadokan Amen. dokahne amen. Mulak manasyam ibagas damai. Sudah. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jaloham anja inum hamma. Daroh kudoin nani duruskon makop kop ham. Daroh kudoin nani duruskon makop kop ham. Oke. Daroh kudoin nani duruskon makop kop ham. 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 In maman ramot kon apa patotap kon uhur nasyam maka porsaisi. Ase bani nasyam maguluhan nasadokani dokahni. Amen. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalo hama anja pangan mah Mulak manasyam ibagas damai. pangan hama. Gak apa-apa duduk. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalo hama jai numah. Daroh doi nani lurus kemak kokok ham.
inum hamma. In maman ramot hon pakon patotap hon rumah kapor saya sia si bamu haguluhan sadoka-doka. Amin. Siap-siap mam naik. Manduring mahita. Oh iya, naik rumah. Mandoring mahita, haleluya, nomor 300. Lapit, naik rumah. Tabi hubani nasyam orang tua nami naik rumah. Ase jongjong ma nasyam bani ianan nasyam be. Jolom nasyam ma ruti bani tangan siamun nasyam. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus. Jaloham anja pangan hamma. Daging kudoon na binerehon makop-kop ham. In maman ramotkon apa patotapkon uhur nasyam maka porsaesi. Ase bani nasyam haguluhan nasadokani dokahni. Amen. Pangan nasyam maroti. Jolom nasyam maanggur bani tangan siamun nasyam. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus. Jaloham anjaha inum hamma. Darohku doina ni duruskon makop-kop dosa nasyam. In maman ramotkon apa patotapkon uhur nasyam maka porsaesi. Ase bani nasyam haguluhan nasadokani dokahni. Amen. Mulak manasyam ibagas damai. Mandoring mahita. Mandoring mahita, haleluya, nomor 300, siah 10 ayat sada tambah 4. Jongjong mahita asukonta puji-pujian pakon hatarima kasihon. Sai pujion kudo Jehovah bani sagala panorang. Tong-tong do puji-pujian ni ibagas pamanganku.
Marhiti Jehovah domar megah tonduihu. Iboge halak na madoyuk maay, gabe malas mauhurni. Hasomani nasyam maahu pabagalhon Jehovah. Sairap mahita patimbulhon goraniin. Hupindahi di Jehovah anjaha ibalosi doau. Ipalua doau humbani sagala habiaranku. Puji hita ma Jehovah, terima kasih mahita hubani. Amin. Mandoring hita tetap mait jongjong. Mandoring mahita haleluya nomor 343 ayat 1 tambah 4. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami pardear layak jana na unjah huben nami. Terima kasih hata honono nami hubamu. Halani tongtong di pasu-pasu ham goluh nami. Dome hasomani ham hanami jana ipasu-pasu ham horja nami dasubani sadarion. Sonari bagas malas ni huroh doh nami mangundoskon buah ni horja. Nado pinasuma-sumuin gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Jalo hama galangan nami on bain hasangapan di goranmu. Jana mambahin lambin marhataridahan harajaanmu i duniaon. Ibagas goran ya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hama tonggo namion. Wondoskon bani Yesus haganupan dirikon ia do pasangaponku sadokah bai golukon. Tuhan nebata Bapa nami parholong ni hur bagal mangidahan nami pardosa do matalar ban nami holong ni atemu marhite nai suruham anakmu in gabe jolma manaron hapar ngiton risa-risa topas-topas rosimate tarsilang makop-kop hanami marhite anakmu in ibain ham pardiaran apa pardamaian pakon ham bani haganup idop ni hurmuin. Patut Tuhan nami martarima kasih bamu. Mangelek mahanami hubamu. Lambin paahap kon hamba huban nami holong muin. Asih hargaon hanami pandobusoy muin. Pargogoy hamba hanami makaguluh kon goluh na baru nahina rusuk kon yurmu. Nagabi hatarima kasih hon nami hubamu. Maidop ma uhurmu. Balo si hamba tonggo nami.
Bagas goran ya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lahoma nasyam. Janah bari tahun nasyam ay tongah-tongah ni sipaju begu-begu hamuliaon ni. Itongah-tongah ni bangsa-bangsa halongangan nabi nahen ni ay. Amin. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasuan jaha iparoro Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata mabuhini hubamu. Jana may idop mahurni mangidaham. Idop pakon Tuhan naibata mabuhini hubamu. Jana ipasorap madameni hubani tonduimu. Amen. Shalom, hundul hita, tangarota tuga-tuga mbani PHMJ. Bendaro sopak pelang diri marhosa. Geser mo. Ya malah suhurta puji Tuhan. Doma boy merdalan. Ibadah ta aima ibadah Jumat Agung. Jana doma merdalan homa HBN tatene. Alanyai terpuji ma Tuhan. Gabe perenungan mabata homa ambilan nadop ipaundas padita tahu bata. Baik naguluhan ni perguluhan tatene. Alanyai adong ope kesempatan salam hitam mak kanan kiri salam Jumat Agung. Ya. Ya. Ya domat ini. Ya. Terima kasih ma. Jadi doma diar merdalan. Terima kasih ma hubani Bapak Padita. Sariaman Purba Pakon Padita Adrian Raja Nagur Purba. Sunai homahu bani nasyam majelis nahu dop melayani para agenda Sibuan Doding, kolektan, pemusik, song leader, sunai ge terlebih tim multimedia, sunai tim gugus covid. Nah permingguata hari Minggu, ulang lupa hita sahali kebaktian do hita aima jam 10. Jadi naima ni hurnami alani doma bot ari diar mahita riap jongjong naduk marsi salaman iya paima itene vaksin booster ya unang lupa hita hari Minggon jam 12 atau silup dokosi keluar ibadah Paskah sali kebaktian duita ase harap uhur nami dihuti hita ma ise nalape hita rohma hita gereja tene ya kesempatan terbaik on ase ya terkoordinir kaganupan sehat hita ganupan amin sunai gena siam nai rumah tene selamat Jumat Agung ma na ibagas perawatan pe podas mana malum. Ya. Tong-tong ibagas semangat Tuhan manramoti perguluhan teganupan. Hataun hita mas selamat Jumat Agung sahali horas tuluhali. Selamat Jumat Agung. Horas. Mulak meta ibagas damai.